nani emoyeni sibonga uNkulunkulu sikhona uNkulunkulu esontweni lekuqala emva kwesonto lekuvuka kwaKristu siyethemba ukuthi sitawukhonda kamnanzi kanye siyakhumbutana ukuthi kuleli sonto leli lokumqoka kukholwa sithi singakholwa bese sesiphinde sesiyamatisa lo Kristu lovukile lokubufakazi bethu. Difundo tethu ke kuleli sonto leli tivela encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko sesine sisuka evesini 32 kuya evesini 35 lihubo kube lihubo lelikhulu ne-33 sifundo sesibili sivele encwadzini yokuqala yaJohane umpostoli sahluko sekuqala siqala evesini yokuqala size siyokuma evesini yesibili esahlukweni sesibili. Livangeli litawuvela ngekulandzisa kwaJohane sahluko se-20 siqala evesini le-10 kuya evesini le-31. Siyakholwa ukuthi sitawukhonda kamnanzi sikanye simcela uNkulunkulu ukuthi eme ngakithi. Inkonzo ke njengoba sesithi lesikhathi iqala esigabeni sesibili ekhasini 104. Haleluya, Kristu uvukile, impela uvukile. Haleluya. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi. Yidumisenini lenkinga kuNkosi. Akabongwe uNkulunkulu uyise neNdodana naMoya Oyingcwele. Akabongwe igama lakhe nyalo nanini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nethando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngedumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi Ndodana letelo yodwa Jesu Kristu, Nkosi uNkulunkulu mvana ya Nkulunkulu, Ndodana yeyise lesusato notemhlaba sihawukele, wena losusato notemhlaba sihawukele, wena losusato notemhlaba yemukela kuthandaza kwethu, wena lokuthethi ngasekunene saNkulunkulu yise sihawukele, ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye naMoya Oyingcwele losetshulwa konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tathiwa nguwe, kute lutho olufihlele wena. Geza imicabango nenhliziyo tethu ngekuphefumulela kuto Moya wakho longcwele, kuthi sikuthanda ngokuphelele, silithumisa nokufanele igama lakho lengcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Jesu wathi boyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho. Lona ngumyalo wokuqala nalomkhulu nowesibili ufana nawo uthi bothanda amakhelwane wakho njengoba ukuthanda wena. Kule miyalo lemibili ibambelele yonke imithetho lebaprofethi. Bazalwane, basivume tono tethu siqinisele ngalokuqinisekile gcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthulana bonke abantu. Nkulunkulu somandla, Babe wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile lekucabanga nekukhuluma nangekwenda
Ukusemana tsetselela bonke labaphendwayo iqiniso akasawukele asitsetselele itono tethu asikhulule kuto asimisa siphinge sekulungeni konke asidine nasephile lokini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo lomhla kanye asithandaze sithi uNkulunkulu wemsebeni wavusa Jesu Kristu waba yindodzana yokuqala kwabafile ngamoya wakho longcwele sihlomise ukuthi sikufakazele lokho kude kuthi nalabo labangakuboni lokho basonzele bakholwe nguye lobekakhona mandulo lokhona nyalo nalotabo lohlala usakanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Amen. Silalele tifundo talomuhla. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe emsebentini bapostoli chapter 4 siqala kufundza evesini lemashumi lamatsatfu nakubili. Lesicumbi semakholwa sasimcondvo munye nanhlitiyo yinye akekho labekatsi kwakhe ngekwakhe yedwa kodwa bonke benetisana ngako konke labebanako ngemandla lamakhulu bapostoli banika bufakazi ngekuvuka kweNkosi Jesu naNkulunkulu wehlisela imvula yebusiso etikwa bonke akekho namunye emkhatsini wabo labeswele laba banemapulazi noma tindlu bakutsengisa base baletha le mali lebe bayitfolile bayinika abapostoli ukuthi babehlukanisele bonke uye ngekweswela kwabo. Livi leNkosi le. Akabonge uNkulunkulu. Lihubo lalomuhla lihubo 133 noma lihubo elikhulu lemashumi amathathu nakuthathu sitawulisho njengaloku setayele ngokuphendulana nemavesi. Maye kuhle kumnanzi kuhlatsana kwabazalwane ngekuvana. Kuhle kufanana nemakha lanuka kamnanzi nakatselwa enhloko ageleda atsimake ehlela esitevini. Yebo esitevini saka-Aroni athonselana nasetifikeni letingubo takhe. Kufanana nemantolo entsaba iHemoni nahlela entsabeni iSiyoni. Kulapho-ke lapho singakaze ehlisela khona imbusiso takhe. Yebo nekuphila kude kube phakathe. Awuqisise nendodzana Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe encwadzini yokuqala yomapostoli Johane sehluko sekuqala siyaqala kufundza evesini lekuqala. Lo labekhona kusukela ekuqaleni lesamuva lesambona ngemehlo ethu sambuka samphatsa ngetandla tethu bekungilivi lekuphila. Yena lo sokuphila wabonakaliswa kithi sambona sifakaza ngaye simemetela kini sokuphila waphakathe nguye labeneyise wabe sewubonakaliswa kithi lo lesambona samuva simemetela yena nakini uze nani nibe nebudlelwane kanye nathi. Sinike sinebudlelwane neyise kanye nendodzana yakhe lenguJesu Kristu. Ngakho-ke sibhala lokhu ukuze uthi
ukujabula kwethu kuphelele. Lona umyalo lesawuthatha emlonyeni wakhe simemetela wona kini uthi uNkulunkulu ukukhanya bumnyama kude kuye. Nasithi sinebudlelwane naye kodwa sibe sihamba ebumnyameni sinemanga futhi asiphili ngokweqiniso. Kodwa nasihamba ebukhanyeni njengoba yena asebukhanyeni sinebudlelwane lomunye nalomunye. Nengati ya Jesu indodana yakhe iyasihlanda kuko konke kona. Nasithi side sono siyatiyenga neqiniso alikho kithi. Kodwa nasitivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile. Tasithethelela tono tethu abuye asitambulule kuko konke kungalungi. Nasithi asiboni simenda loqala emanga nelivu lakhe alikho kithi. Bantu bami nginibhalela lokhu khona ningetikona. Kodwa nangabe khona lokufuke entasono sinemmeli kuyise Jesu Kristu lolungile. Nguye lo inhlawulo yetono tethu. Hayi tethu sodwa kodwa netemhlaba wonke. Livi lenkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Sukuma sivula lekhasi 47 sihlabelela ingoma yelibandla ekhasini 47. Siyathumisa wena Nkulunkulu siyavuma kube Amen.
Jesu wefika kubo babona aseme emkhatsini wabo bathi kuthula akubekini asababingelele wabakhombisa ntandatakhe nemhlubulo wakhe bafundzi bakhe bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Jesu waphinze futhi wathi kubo kuthula akube nani njengalokhu babe angithumile nami ngiyanithuma. Wathi kube asho njalo wabaphefumulela wathi yemukelani umoya longcwele noma ngubani lelimthethelela tono uthethelelwe kanti futhi noma ngubani lelingamthetheleli tono akathethelelwa. Lomunye webafundzi bakhe labalishumi Tomase lokuthiwa liphahla abengekho emkhatsini wabo nakufika Jesu kubo. Ngakho-ke labo labanye bafundzi base bayamtshela bathi sibonile inkosi. Kodwa yena wathi kubo ngaphandle kokuthi ngibone emanceba etipikili etandleni takhe ngifake umuno wami lapho bekunetipikili khona ngifake nesandla sami emhlubulweni wakhe ngeke ngikholwe. Wathi sekwedlulele iviki bafundzi bakhe bandzawonye futhi kuyona leyo ndlu na Tomase akhona iminyango ikhiyiwe. Jesu wefika wema emkhatsini wabo wathi kuthula akube kini. Jesu wase uthi kuTomase faka umuno wakho la ubone ntandatami welule nesandla sakho usifake emhlubulweni wami hawula kungakholwa kodwa bani ngulokholwako. Tomase waphendula wathi Nkosi yami Nkulunkulu wami. Jesu wathi kuye uyakholwa ngobe sewungibonile. Maye babusisiwe labo labakholwa bangakaboni. Jesu wena tibonakaliso letinyenti embi kwabafundzi bakhe tingakabhalwa kule ncwadzi leti tibhalelwe kutsi nitewukholwa kutsi Jesu unguKristu indvodzana ya Nkulunkulu nekutsi ngekukholwa kwenu nibe nekuphila ngelibito lakhe. Nalekele evangeli la Kristu.
siyavusela siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu kulisonto lesibili lekuvuka. Amen. Amen. Awu ngemalanga ke bazalwane lasivuselana khona sithi haleluya haleluya haleluya. Asithandaze Baba wethu loyingcwele uNkulunkulu somandla, wena owavusa Jesu Kristu kulabafile wamnika ukuphila wase ukwedlulisela kithi. Nanamuhla Nkosi sithi nemandla wonke sisamemetela ukuvuka kwakhe, sisamemetela ukuphila kwakhe, sisamemetela Nkosi nesithembiso tethu lekuvuswa yeka ukuthi emavi emlomo wami nako ukuzinda kwadoda inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Dwala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga ke uNkulunkulu losinikele ithuba lokuthi sihlanganyele ndzawonye sithe umkhonto simdumise yena solo simemetela indzaba ukuthi Jesu Kristu uvukile. Bazalwane mhlawumbe besingathi nasibuka ifundo danamuhla sibuke mhlawumbe indzaba ya Thomas engakholwa noma besingabuka indzaba levilako lenye yokuthi intono tethu tithethelele nekuthi sesinikiwe emandla ukuthi simemetele ukuthethelelwa kwentongo kwebantu baNkulunkulu. Kodwa lesibambile kakhulu bazalwane indzaba yokuthi ukuvuka kwaKristu kusihlanganisile elithandweni lolukhulu sibazalwane naNkulunkulu. Amen. Esontweni ledlulile bazalwane simemetele indzaba yokuthi Jesu Kristu uvusile. Sase siyakhunjutwa ukuthi kuloko kuvuswa kwakhe Jesu lithemba lethu sibantu libe seseliyakuyiswa, lithemba lethu sibantu libe seliyapeleliswa kulokuvuswa kwakhe Jesu Kristu. Leli ngoba emandla elivangeli bazalwane asekuthenini sikhuluma indzaba yokuvuswa kwaJesu ukuthi kumemetela ukuthi uNkulunkulu lotigcinako lethembiso takhe. Ngakho ke nathi siyathi ukuthi lesithembiso lesenziwa uNkulunkulu namhlanje waKristu uphelelisiwe, ukusinziswa kwethu kuphelelisiwe kuwo. Lo Kristu ke bazalwane lovusile umemetela ke kithi umhlatshelo lonemandla kakhulu ngoba siyayathi imihlatshelo sibekwethu umhlatshelo lokuhlatshiwe kwabekwa lapho eLatin bebese sebuya. Kodwa lo mhlatshelo lowethu weKristu ekunikela ngempilo yakhe umkhulu kakhulu ngokuthi uthi esekahlatshiwe esiphambanweni kodwa waphinze futhi wavuka. Lokho bekumemetela ukuthi umhlatshelo waphakathi bazalwane asisawudzingi lo umhlatshelo uyawuphinze kwenteke ngaphandle kwawo ngoba sowuphelelise konke. Noma ngabe sowudiva kuphansi kangakanani ufune wakhe ukuthi lo mhlatshelo kaKristu lawendile uphelelise konke ngakho uNkulunkulu sesiphelele. Namhla ke bazalwane sisayibuka indzaba yokuvuswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu. Siyaqhubeka sisendleleni sibangele lapho sitawumemetela khona ukuthi ube sewuyenyuswa sowunyukela ekhaya ezulwini. Sisakubuka konke lokho bazalwane enyuselwa alungisela kwenyuselwa emngcweleni bakhe nasenkathulweni yakhe. Sibona ukubuyiswa kwetintfo letiningi tibuyiswa emandleni laNkulunkulu kusiniketa silibandla laNkulunkulu sizathu sekuthi kufanele siqhubeke ngemandla, kufanele siphile leNkulunkulu, sisebenzele uNkulunkulu, sitewuwenda lokusebenza kwaNkulunkulu wekuguqula umhlaba bazalwane, wekuguqula impilo tebantfu ngoba sesiphiwe lawo mandla. Lenye yetimpo bazalwane lokuvuka kwaJesu lokutimemetelako yindzaba yeluthando. Nasitawukhumbula kahle bazalwane ngokuthi lokuvuka kwaJesu Kristu kusilethele uthando ngokuthi uNkulunkulu usikhombisele uthando lwakhe. Kwathi atalwa Jesu Kristu sabona ekutalweni kwakhe ufika kuthathu tichanga khashane tilethe tipo tikhombisa ini, tikhombisa uthando. Konke siyayibona impilo yaJesu iqhubeka ihamba, siyabona ukusebenza kwakhe esikhathini esiningi kuwena lonke tipo uqhutshwa luthando. Ngakho siyabona ukuthi luthando luphelele lukhona empilweni yaKristu ude uyofika ekufeni kwakhe, ekufeni kwasesiphambanweni. Ngisho silalela lemavili asikhombisa lawasho Jesu Kristu asesiphambanweni siyabona ukuthi onke lamavi agcwele uthando. Ukhuluma ngekuthethelela, ukhuluma ngekubuyisana, ukhuluma ngekuthemba ngegcina tethembiso tonke letinto ukhuluma ngelithando nalapho asakhalathi babe ushiyelani ukhaliswa uthando ukuthi kunelithando nangabe akakhoni
ukubamba nokwemukela kwehlukana nababe. Ngakho siyayibona ukuthi indzaba yesiphambano bazalwane indzaba yothando. Ngakho uNkulunkulu ekumvuseni Jesu Kristu ube sekuyasihlanganisa thina sonke emthandweni. Nasilalela ke likubo lethu lanamuhla bazalwane. Siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu ukuthi kuhle kangakanani futhi kukuthokozisa kangakanani kulapho bantu baNkulunkulu bahlanganyela ndzawonye ngoba uNkulunkulu ufuna kunye, uNkulunkulu ufuna lihlanganyela, uNkulunkulu ufuna ukuthi sihambisane kanye singabi khona lesibashiya ngemuva. Ufuna lokho uNkulunkulu ukuthi lo mdeni lolibandla lolwakhiwe lwakhelwa esisekelweni lesingKristu siliqhubeke lakhe into lebonakalayo njengoba sifunza nje esifundweni sekuqala lesisitholile encwadini yabapostoli lapho sitshelwa ukuthi libandla lase letatimbo limunye lase liyabambisana lase liveta ukuthi akungabi khona emkhathini wethu lohlupheka kwesikhona silibandla lengumsebenzi bazalwana namhlanje ibandla lesolo linikele lo. Siyabonga abazalwane ukuthi siyakubona kwenteka lokhu etikhathini letiningi ukuthi bazalwane bekhathini wethu labadzimile siyatela taba tebabambisa tebasita ngoba akukafanele bazalwane ukuthi bese sesibalahlela eceleni sesiyakhohlwa ngabo. Kufanele ukuthi sibambisane sibe munye njengoba silibona leli bandla ngokuthi ekuqaleni sitshela ukuthi kwababeke lohlupheka bona lodzinako leli bandla labambisana lesivako bezalwane ukuthi lokhu kwakuyimfundiso eyayibonakala yavela ngenxa yokuthi bemabonelo lothando Kristu labenalo ngathi babona imfundiso yakhe babona kuphila kwakhe emhlabeni ukuthi na Kristu asahamba emhlabeni abemuntu wethando abemuntu weluvelo ngakho nathi silibandla ngeke sakwathi ukuthi siqhubeke nangabe side uthando side neluvelo futhi. Lokhu bekubonakala ngathi bazalwane lolu thando lesinalo sente ngokuthi bantu labakhona emhlabeni noma bese bafile la bafika khona ebaphila ngoba sibona abantu bafika baphila bazalwane kufanele ukuthi sike ngalo thando kaNkulunkulu sibatshele ngalo musa kaNkulunkulu ukuthi nabo bavuswe balethwe kuwo lo mbuso kaNkulunkulu ukuthi nabo babe bathana bembuso kaNkulunkulu. Siyabona bazalwane lasifunza encwadzini yaJohane Johane wekuqala lapho sitshelwa khona ukuthi lokufakazi ngaKristu baqhubeka akugcinanga nje bazalwane belibandla lakuqala lalavela kodwa libandla lathi nalanza emhlabeni wonke laqhubeka layimemetela indzaba yalofakazi ukuthi lo Kristu lo Jesu uvusiwe kuvuka kwakhe kusimemetelele uthando lolukhicitelwe abantu bonke. Ngakho kufanele bazalwane ukuthi sisebenze sibazalwane kunendzaba yokuvuswa kwaKristu ngokuthi sibambisane ebulakheni libandla sibambisane ekuthenini sibe munye sibambisane futhi nasemthandweni. Indzaba ke bazalwane yobudlelwane indzaba yokuhlanganyela ndzawonye kwakumqoka ebandleni lakuqala kwakuyinto leyayiphusha lelibandla ukuthi likwathi ukuthi liqhubekele phambili ngoba bebagcwele kuthanza bagcwele nekulalela moya ligcwele lesitshelo ukuthi Jesu Kristu wema wasukathi abafundi bakhe abagcwaliswe ngaye ababahola abafundi bakhe ukuthi babe bantu belithando babe bantu futhi labalalelayo. Nansi ke siyabidwa bazalwane leti insuku sibalele lo moya asasihola endleleni yokuthi sithanze asasihola endleleni yokuthi sibe munye. Kuvuswa kwaJesu kwaletha ukukhanya lokwaguqula indlela laba bacabanga ngakho netindlela laba baphila ngakho kwaguqula indlela lebebathi ukuthi sibantu siphila kanjani. Nanamuhla kufanele bazalwane siyathatha indlela lekuphila tasemhlabeni kodwa siyathi ukuthi kunetindlela kaNkulunkulu tekuphila letibita ukuthi sithathe ngasikhathi silahle lokhu kwasemhlabeni ukuthi side ukhona kwenda lokhu kaNkulunkulu lokaba nempumelelo lokawuphinde futhi kuthize impilo yabantu njengoba na Jesu Kristu wakuthatha wakubeka eceleni kwalive wathi ngitawuhamba ngente lokhu kuyithambo yaNkulunkulu. Sithunyiwe ke bazalwane ukuthi sihambe sitshele umhlaba ukuthi Jesu Kristu uyaphila, Jesu Kristu uvukile. Lamavi noma lomlayeto letindzaba letinhle leti tawubenda ngokuthi nebantu bakheke ngoba sibabona ukuthi lo Nkulunkulu wemandla lo Nkulunkulu welithando uNkulunkulu wemusa kutawubenda ngokuthi nabo labantu njengoba asho Johane ukuthi asivumeli intono tethu ukuthi tithethelelwe batawubona labantu ukuthi nembala nasitivuma kulo Nkulunkulu lo titawuthethelelwa sentiwe
izidalwa letisha lokukhanya bese kuyakhanya etuwe bantu bonke bese siyaqhubeka nalokho budlelwane bekwakhana njengamaKristu bekwakhana njengebandla sele umhlaba ubona ukuthi kumqoka kangakanani ukuthatha nekwemukela letindzaba letimqoka kaJesu Kristu bazalwane. Jesu enamuhla evangelini siyamuva ukuthi ufika ukuhlanganyela nabafundzi bakhe ubakhatha abafundzi bakhe mhlawumbe basebuhlungwini basekwesabeni bethukile ngenxa yokuthi bona batshela ukuthi akasekho Jesu uhambile, kodwa siyatshela ukuthi wafike wema emkhathini wabo wasubatshela ukuthi abemukele ukuthula wabatshela ukuthi abamukele umoya lwengcwele wabekabona ukukhathaleka lokwakukhona empilweni yabo. Bazalwane uNkulunkulu sithethela ukuthula ngiwo lokuthula lokwenta ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganyele ndzawonye sithi noma siqhamuka sivela sihiba kodwa ngoba sinekuthula kwaNkulunkulu ngekhathi singathathi lokuhiba bethu bese sisebenzisa kona ukuthi sehlukane sibuke thina lokuthi sihlanganiswe uNkulunkulu bese siyaliphakamisa ibandla kaNkulunkulu sesithuba umsebenzi ngokuthi silitshele live ukuthi alibuyele uNkulunkulu. Jesu Kristu yena kabafundzi bakhe ukhombisa emandla lamakhulu ngokuthi bazalwane sitshela ukuthi bebasekamela lakhiwe kodwa wafika wangena wabonakala emkhathini wabo waphakamisa ngekhathi kubo lukholo lokuthi yebo vele mina ngikwehlulile kufa, yebo vele mina sengivusiwe. Lokuhle bazalwane ukuthi wafika lapha Jesu abakhanza labafundzi bakhe bandzawonye babumbene bakanyekanye siyathi silobela ngekho kuphela kwakuJudas Iscariot naye ngenxa yempilo yakhe nangemisebenzi yakhe kodwa sitshela ukuthi labafundzi bebahleli bandzawonye kwangathi nathi silibandla besingafundza bazalwane ukuthi nasisibona kumatima emhlabeni sibambane sibe munye sibe libandla singabe sesesibudukela nasodwa sibandla kodwa sibambane sibe munye kuthi lapho-ke kawe sekufika lokuthula kwaNkulunkulu lafika Jesu kwakuletha abafundzi bakhe bathi kuthula abe nani nathi nasesibumbene sibambene silibandla laNkulunkulu kungabi nendzaba ngokuthi sidihlanga tiphi kodwa sithi nje sonke sigeziwe ngengati ya Jesu Kristu sonke sendiwe sabadindlalifa tembuso wezulu ngakho asihlanganyele ndzawonye kutawuletha kuthula kuphinde futhi kulethe imfokodo kulethe nenjabulo kutawuletha nesandla saNkulunkulu etiwethu ngoba siyathi bazalwane semva kwalokho bafundzi babe sebaguquka bafundzi babe sebakhona ukuthi bathole emandla ikakhulu nasafikile mwalo engcwele tikwabo kaPentecost kwaphela konke lokwesaba kwafunteka tonke letinto ngenxa yokuthi babumbana baba munye lesimemetelayo namhlanje ukuthi kuvuka kwaKristu akusende simabandla akusende silibandla lakhe Kristu sibe munye. Kufanele ukuthi siqhashise kungakholwa abazalwane empilweni yethu kude ukuthi singafanani naThomas lwathi yena uyawukholwa ngekubona kufanele siqala ukukholwa into kaNkulunkulu ngekufa nje livi lakhe nakutshelwa ngato sitikholwa lento kaNkulunkulu ngoba kuna sihamba kule ndlela lesihamba kuyo bazalwane sibambele simunye sitawudzinga ukuthi sathi ukuthi letinto leti kufanele ukuthi sitemukele tindzaba letinto lesithembile kufanele sitemukele ngekukholwa ngeteka kwinamuhla siyabuka sibona kwangathi libandla selide lithemba kwangathi libandla litawuvalwa ngenxa yakukholwa kodwa nasitekukhona sethemba siyathi bazalwane ukuthi nalokho kutawukwendlula ibandla laNkulunkulu litawuqhubeka njengoba ethembisa yena ukuthi emasango eHaldesi angeke aze aphumelele kiyo liyawuqhubeka liphumelele libandla kodwa kuthi kwendeke lokho kufuneka sithine sisamemetela uvuso kwaKristu sibe munye sibumbane sibambane sibe munye na Jesu uyasho bazalwane ukuthi nasitawuba abantu labakholwa singabona sitawuba lababusisekile mangabe sitawufuna ukuthi sibe nebunye sibe nemthando sibe nekuthula sibe nekujabula lokuvela kuNkulunkulu siyadzinga ukuthi silithathe livi lakhe njengoba alikhuluma silikholwe sileke kanjalo bazalwane sitawukhona ukuthi sinikele ukuthi simkhonde uNkulunkulu simsebenzele uNkulunkulu siphinde sendele umsebenzi ukuthi sibuyisane nabo bonke abantu ngoba yena noJesu Kristu ulikhobile lithuna bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasiki ukuthi phile ndzawonye sibasathi ukuthi Nkosi yethu Jesu Kristu ivusiwe ekufeni yakunqoba kufa yanqoba lithuna yasinikeza nathi kunqoba uvukile Jesu ngenxa yokuthi uvukile Jesu asibe munye asibe umndeni munye bazalwane asisebentele ngokuthi sithokozise yena siphinde
umsebenzi wakhe ukuthi sifuna ukuphumelele injongo yaNkulunkulu ngoba Jesu Kristu uvusile. Uvuswa bazalwane ngoba naye washo athi ngifuna kwenteke inthando yaNkulunkulu. Abefisile Jesu ukuthi angangeni ekufeni esiphambanweni, kodwa wathi lokufuneka kwenteke ukuthi inthando yaNkulunkulu ehlele abantu yenteke. Nathi bazalwane kwangathi besingaba nawo lowo moya loyo ngokuthi noma sibona nje kuvukakala nangala livunguvungu letimile letimelene nelibandla letimisana netinqubo nemihambo nenkolelo yebandla, siqhubeke sibe kanye ngaleyo ndlela umhlaba angeke kuze kusiqobe thine, kodwa ngokukholwa kwethu lo mhlaba sitawuqoba, sipende abantu babone ukuthi nebhala loNkulunkulu lesimkhotako ufanele ukuthi akhona. Sibitiwe ke bazalwane ngokuthi sibe bantu bekukholwa, sibitiwe bazalwane ngokuthi sibe bantu lababumbene labamunye, kwangathi uNkulunkulu akanathi asibusise sisamemethela indzaba yokuthi Jesu Kristu uvukile. Amen. Asithandaze Nkosi Jesu Kristu, ngaleli sonto lesibili lokuvuka ukhanya kwelithando lwakho kuyaqhubeka, ukhanya kwakho kufikile emhlabeni, umnyama nebubi nekufa akukhoni ukwengama. Thina lesisikhona nawe evikini lelingcwele lekuhlupheka naselangeni lekuvuka, sendiwe ofakazi bendzaba yokuvuka. Akusikome lula kukholwa ngetingcondvo nekutsemba ngetinhlitiyo tethu, kepha liqiniso litsi wendeke njengobe kwatsenjiswa. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Kristu lositsandzako, vula imehlo ethu ekukholwa kute sibone umsebenti wekusindzisa kwakho. Vula tingcondvo netinhlitiyo tethu kutsi temukele wena Nkosi. Kuvuka kwakho nengatimlo yakho lekube kukhanya kwaphakathe, yenda lesikhatsi sekukukhonda kutihlolisisa nekutfokota, tikhombe kulalela uthando lwakho nekutinikela kwakho ngenxa yethu. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Babe losezulwini, sithandazela tonke tindzawo emhlabeni letidzinga kuthula, tindzawo lapho timbi tichubeka kumisa kabi kuhlalisana notive, nalapho kubabete kuthula kuletsa kubhidlita, lapho bantfu bate badzinge kubaleka emitini yabo, balahlekelwe timphilo tabo. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Nika abaholi bemhlaba kuhlakanipha, omengameli, bondunankulu, bosopolitiki, babo bonke bohulumende, kutsi basebentele ukuthula nebulungiswa bangempela, bangabeki tifiso tabo embili kwetidzingo tebantfu. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Sithandazela labo labadzinga kuthula etingcondweni, labo letingcondo tabo tisimba kukhatsateka nekuhlupheka kwetinsuku lesiphila kuto, nome labo labakhatsatekako nalabacindzetelwa kukhatsateka nekweswela nekwesaba, nalabo labatfola kumatima kuvuma kuyekela tintfo labatejwayele bafunze kwetsembeka. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Nkosi Jesu, sithandazela labo labesabako namhla ngenxa yamahasane, yiba nalabo labagulako ubelulamise ekuhlushweni kulesifo, yiba nalabo labalilako ngenxa yokushiwa tihlobo ngalesifo, yiba nebetemphilo nalabo labasebenta kunakekela labagulako nekutsi umango uphephe ngetindlela tonke. Yiba semkhatsini wethu Nkosi, ukhulume etinhlitweni tethu, utsi kuthula akube kitsi, uphindze usivusetele ngamoya wakho longcwele. Nkosi letha ukuthulana kwenda ukuconsa konke. Lokho sikucela
libandla alisukume. Inkosi yethu Jesu Kristu yema emkhathini webafundisi bayo yathi uthula akube nani, bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Uthula kwenkosi akube nathi ngesikhathi sonke. Akwazi. Haleluya. Haleluya. Siyabonga ke bathandeka Nkosi, phinde siqhubekele inkonzo ekhasini 116. Sikhumbula kakhulu tandlatenu bazalwane letingakafinyeli lethi solo tipha tiletha konke lokuhle endlini yaNkulunkulu lesivele senikuthuse le la sifihla khona lokungumnotho wethu. Ngabe sitawubonga kanye sisebenzisa umthandazo wokuqala kulesigaba 48 sithi Ngakho Nkosi kukhuluni manje ngeqiniso lenkathimolo nebukhosi ngoba konke sesizulwini kusemhlabeni ngakho konke kuvela kuwe sinezinika ngakho. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu omdali notonke ngemsakho sinenasiko lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekethandate bantu sita kuba singwa sekuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu omdali notonke nemusa wakho sinenalilwayi lesinikela ngalo lesicelo semvini ngemsebenzi ethandate bantu lita kuba indzebe yensinziso kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Siyawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga. Ngosakenyande
nelwayi kutsi kube ngumtimba wakhe nengati yakhe kitsi, ngobe ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha sinkwa, watsi sekakubongile wasitephula wabapha abafundzi bakhe watsi thathani loku nidle umtimba wami lonikelwa nini, enaloku kube ningikhumbule. Siyemba kudla wathatha indzebe sekakubongile wabanikayo nawatsina tsani kuyo nonke, ngobe lokhu kuyingadi yami ezimelana lesisha lokuphiselwa nini nalabanyenti kubekuthathelele tono, enaloku etikhatsi tonke tikuyinatsa kwenu kube ningikhumbule. Jena se
ngosile neshawo Asondelile taifa lako sethemba kumabwetu, kepha sethemba sakho lesikhulu. Asifanele kwethu nekutsayi kuthulwa akasifana nokapla lakho, kodwa waningose kumabayo ukabela njalo. Nawe besiphe ngosile sawo, ubesida lokufanele inyama inkosana yakho etsandzako Jesu Kristu, sinathe ingati yakhe, kuti asihlale kuyena kithi, kuti ekuyeni nanini. Amen. Sonye estabamnyela mtimbe mwesetu Jesu Kristo aningela nina yetu nengati yake la sokusela yona sinda yetu mchitwente tumekholwa nami kubonga.
lekhona kusakanye nawe namoto ingcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nandini. Amen. Baba mnikate manda sitimira kuwe na Yesu Kristu Nkosi yetu ubese umthathele uphilako sithumelekeni manda mawakhulumele sabe sonele tumore kwaswakho. Uthula waNkulunkulu wenza kuzenza konke akugcine inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi uNkulunkulu simthanze nendodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu lesibusiso saNkulunkulu samandla uyise nendodana nomoya oyingcwele asibeketse njalo. Asithi amen siyakudumisa. Asithi amen siyakudumisa. Asithi amen 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 siyakudumisa. Hambaneni ngekuthulana ngothando nosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni likaKristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 2,000 years ago, God stepped out of eternity and into time in the form of his son, Jesus Christ. And after having defeated death, hell, and the grave, and the curse of sin over mankind, he stepped out of time and back into eternity. Right now, Jesus is seated on this throne in glory, but his spirit reigns in us, in our hearts tonight. Hallelujah. Jesus is alive.